Tuan men dostlar, özellikle bizim tarzı bir netice oyun. Kırgız Respublikası Cumhuriyeti Toplumu'nun Oş Kapital. Oho, Oş Kapital. 1-0. Красавчик. Сразу эле башка аттı го ya. Oho, kapitan. İkinci raundda kapitandık. Так вот, понял. Молодая. Песня. Yumuşatken al baştan. Всю соседи не спят. Сами внизу, простите меня.
Dönüp yapıyorlar. Так, 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 так. Тимофеев, ош капитан. Ху-ху. Ох, красава. Ош капитан. Не деген ғана ойындар, заматтар мына. Шында ойнағыла. Мынау. Один СНС ойнағандар. Без зажим. Көрдің бе? Bir кычкаменен. Жұмабеков пен Ош капитан ойынын көріп қойғыла. Ош капитан мен. Это вообще без зажимда. Ойынның шартымен ойнап жатады азаматтар. Егер ушул видеоны көргөндөр жаккан болсо, лайк басып, өзүңөрдүн оюңарды комментарийга жазып койгула жигиттер. Алыбызды бөлүшкөндү унутпагыла. Базама да өкө. Өкүнбөйт да экен, ачык ачык ойноп атат өкө. Ох, о, жакшы. Бул жакшы попадение болду. Красавчик молодец. Капитан, капитан. Капитан есеп опа. Оттяжка летает. Голову болду го, голову.
Oho. Aha. Это раунд не считается. Бол қалды. Ладно, бро. Правила есть правила. Победа кімге жазылды, значит, ошол адамда выигрыш болот. Айти бүгүн 4-4 Элита Гейминг, Элита Гейминг менен Кыргыз 4X деген гильдияны сүйлөшөбүз. 4-4 оюн болот. Биринчи уже академияда курулду башка капитанга. Жумабеков азырынча айткандай жакшы коргонду. Хорош, ух, капитан, хорош. Хорош, уж капитан.
Мгм. Хорош, Жумабек, хорош, Жумабеков. Хорош, Жумабеков, хорош. Агурес тапшырды. Абдана мен мына стол сындырып қойдым. Мына стол сындырып қойдым. Өзі сынып екен да бұл. Капитан. Красавчик. Sınır koydum. Sınır koydum bu. Evet. Ama sonra sınır koydum bu. Нормально. Нормально. Ama tuvaletке kirgende onu жақсы болса стол kurtuldum. Boy жетіспесі bitti. Достар азыр. Реванш болады. Жумабеков ош капитан. Так, анда эмесе реваншты ачабыз.
Так. Rövanş başlaydı. Каир Жумабеков, hoş kapitan. Birinci. Çok birinci katka. Жеті 4 eserde. Hoş kapitan. Жеңишке жетти. Oho. First blood. Oho. Kapitan, adаттагы эле биринчи раунд капитандын жеңиши менен болду. Жоқ. First blood. Так, анда эмесе көз чаптырабыз. Эсеп 1-1 болуп калыптыр. First blood. Жумабеков красавчик.
Хо-хо-хо. Капитан.
красавчик. Зың. Так, урон боюнча урон кара турган болсо. Жумабеков. Давайте, игілік жігіттер. Азамат. Так, 1-1. Давайте достор, барыңарға бейбіт күн, көңілді кеч, жолугушканча каналыбыздан.